Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Satia ketemu pole ben Bu Ida pangaceureun pesamatura ya. Sablunna Ibu nerosaki ka materi iare Satia berema kapere kelas 6 malar moke paringan nasihat ya. Saingkeuna bisa norok pangaceureun pesamatura iare Satia kala ben lancar tor sampurna. Saterosa Ibu ajelas sakieu materi iare Satia. Satia materina ieu Arya bab carakan aksara raja. Neng pesamatura carakan ria huruf kejenga bede 20 biki. Tapi sebede aksara rajana ieu Arya kun belu. Apaan sebelu? Ieu Arya na, sa, pa, ka, ta, nya, ke, be. Teti sebede aksara rajana kun bebelu. Tining pasangan na aksara raja Arya bede sasanga. Tapi iare Satia mayu acer noles aksara raja sepa empak gelu ieu Arya na, sa, pa, ben, eka. Pengunna pasangan aksara rajana na engki panika padana seekemper. Contoh angkuyeuna misallah Mas Narto. Jadi tolesanna padana seekemper jeria. Huruf ema dina kan bede konsonan semate ieu Arya huruf S. Berarti huruf esa. Aksara kejeng carakanna toles gelu. Esa toles pas budina huruf esa toles pasangan aksara rajana na. Arapa mae toles pasangan aksara rajana na polana naria nyamana oreng narto. Jadi aksara raja rua gunaaki kebei noles nyamana oreng, nyamana tisa, nyamana provinsi, ben sama cema. Jadi lebih jelas saja tengku ya tolesan aksara carakanna. Jadi contoh pole bebena kasarongki lebet nampekor. Tolesanna padana sebebe. Pahami oleh sajen ngerte ka pasanganna aksara rajana na. Se nomor 2 pengunna pasangan aksara rajana sa. Ya Arya pade ben aksara rajana. Coma toles bebena. Contoh angkuyeuna Puk Surati toles padana jeria tolesanna padana seneng kemper ya. Serena Surati nyamana oreng tabe amonyi u. Jadi pasangan aksara rajana esa toles bebena pas beri nyoko. Jadi mon beri nyoko rua nyoko otabe soko jadi amonyi su amonyi u ya. Contoh lainna nom sakir mios de Banjar. Toles padana jeria seneng kemper. Se nomor 3 pengunna pasangan aksara rajana pa. Ieu Arya pada ben kemper jeria. Carana noles pasangan aksara rajana pa tak pada ben pasangan aksara rajana na ben esa. Mon na ben esa pasanganna pada ben aksara rajana coma toles bebena. Mon pasangan aksara rajana pa ieu Arya toles tengkire. Contoh angkuyeuna Puk Patima toles padana jeria sebede kemper. Contoh lainna Kiaena asal prakeun. Prakeun nyamana tisa teti ngangkuy aksara raja. Serena jeria bede konsonan L, konsonan semate, tetina pasanganna aksara rajana pa. Budina aksara la. Se nomor 4 pasangan aksara rajana ka. Pasanganna pade ben aksara rajana. Coma toles bebena
huruf kejeng se mate. Contoh angkuyeuna kuskarta. Nah, bede konsonan S mate. Jadi ebudina ka jeria ngangkui pasangan aksara rajeuna ka. Polana karta nyamana oreng. Jadi contohna lebih jelas sa. Contoh lainna makarim dari ruberu. Nah, jeria bede nyamana makarim. Karim nyamana oreng. Jadi ngangkui pasangan aksara rajeuna ka. Cokop kendia pei materi iare satia malar moke apa sela jelasaki ibu tetia ilmu se manfaat de bekna sateje. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.